Tshisekedi azajya i Paris mu Bufaransa cyangwa se ntabwo azajyayo. Ariko kuri Tshisekedi nka perezida yasabwe n'inzego nyinshi zitandukanye kuba yajya i Paris muri ibyo biganiro. Ariko hakaza n'abandi bamubwira bati we Tshisekedi ushatse waderega kubera yuko nugera i Paris dufite amakuru yuko na perezida Paul Kagame nanone yatumiweyo. Kubera yatumiweyo rero ibintu perezida Paul Kagame avuga ni bya bindi ntibijya bihinduka. No murongo kandi koko nibyo. Ni ibintu bimwe u Rwanda ruvuga kandi biri mu murongo umwe nuko bigomba kubahirizwa bigashyirwa mu bikorwa. Kongo rero nayo ifite ibindi ivuga yemera ariko idashyira mu bikorwa cyangwa se sinzi ibibazo n'imbogamizi igenda ishaka kugaragaza igenda ihura nazo. Ibyo byose rero bituma habaho imbogamizi mu gusinya kw'amasezerano ku buryo n'ibintu biragenda bikarangira abantu bagasigarana gahunda yo gufata ikaramu ngo bashyire umukono ku masezerano bikarangira Tshisekedi akoresheje telefone agasaba delegasiyo ye kudasinya. Ubwo abantu bakomeza kwibaza batese nono Tshisekedi azasinya ryari, Tshisekedi azemera gusinya ryari. Ariko amakuru meza hari nayahe? Amakuru meza hari nuko Tshisekedi aherutse kwakira telefone iturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamusabaga ko uko byagenda kose inzira byacamo zose amasezerano agomba gusinywa kandi agomba gusinywa vuba ku buryo bahise banatanga deadline bitarenze ku itariki 13 z'ukwezi gutaha. Imirongo yose nkuko FRDC iri kubivuga mu by'ukuri iri kurwana, iri kurasa. Ariko se iri kurasira he? Iri kugera kuki? Deja hari naho bari kubabwira ngo bari kurasa ari bo ubwabo bari gusubiranamo, ari wazalendo ba Yakutumba n'abamuzito bari gusubiranamo, n'abangoma nzito bari gusubiranamo. Namwe nimwiyumvire uko bari kuvuga ngo bari kurasa. Guverineri wa Nord Kivu ari ruguru mu misozi ari kwisurira abaturage bari kugenda baganira bagira gute. Uwasidi Kivu Bwangu ari kuganira, Patrick ari kuganira n'abaturage ibintu bimeze neza. Umuganda uri gukorwa, abamotari bari gukora, abahinzi bari mu murima, ingendo zirakomeje, amahoro n'umutekano birahinda. Nta drone mu kirere kigenzurwa na FCM23, nta sukoyi mu kirere kigenzurwa na FCM23. Iyo mirongo y'urugamba FRDC iri kuvuga niyo ruguru za Walikare mu birometero 200 n'ahandi mu misozi ya za Fizi, kuva za Fizi ugera Bukavu. Abaza aho hantu mugende mu mbarira ibirometero bihari uko bingana, n'ahantu kure cyane handi no kuharenga ukaza kugera ahantu hari AFCM23 byonyine ni ikibazo gikomeye cyane. Nanababwire ko ikirere cyaho AFCM23 iyobora ntikivogerwa. Ikibuga cy'indege cya Kavumu bakiri kureho ibirometero birenga 100, ntibashobora no guhingukaho kiri, ntibashobora no guhingukaho kiri. Ariko ibihuha gusa, abakongomani n'umuntu w'abakongomani n'ibihuha mupfana iki n'ibihuha koko ngo mwafashe ikibuga cy'indege cya Kavumu uretse kugifata se basi mwanacyegereye. Abazalendo bo kwa Yakutumba ndetse n'abazalendo bo kwa Ngoma Nzito basubiranyemo baragenda bararasana karahava. Nyuma yo kurasana bane bahasize ubuzima. Kandi mwe mwumva iyo batubwiye ngo bane bahasize ubuzima, abo nabo baba babashije kutubwira bashobora no kuba ari 40 cyangwa 400, ariko basi bagatangaza bane. Kandi niba bakubwira ngo bane bapfuye nukurasana hagati y'impande ebyiri, bane bapfuye. Ese hapfuye bane nta numwe akomeretse? Kuko ntago batubwira ko hari numwe akomeretse hano. Ntabwo babishobora aba bantu kuko nabo ubwabo ntibumvikana kuri uru rugamba. Oya, ntabwo bumvikana kuri uru rugamba. Kandi n'impamvu mbona urugamba barugize mediatize cyane, leta ya Kinshasa yarugize mediatize, yahisemo kujya noneho mu bitangazamakuru ivuga ko iri ku rugamba iri kurwana, ariko icyo barwana nacyo cyangwa icyo barwanira ukabona ntacyo bagaruje cyangwa inzinzi yabo kayibura ukumva nta na quartier nimwe bafata. Ni ukugira ngo bereke abaturage ba Kongo ko courage hari kandi ko imirwano ikomeje. Ariko ibi byose bakabikora kugira ngo mu rwego rwa politike Kinshasa ibyo Kinshasa igambiriye gukora imbere mu gihugu ibikore abaturage bishimye babona ko Tshisekedi ari mu kazi. Nimba ashaka guhindura itegeko nshinga n'uburenganzira bwabo, nta kuntu abaturage bashobora kumushyigikira muri uwo mugambi atari kubereka ko ari gushaka kugaruza ibice yafashe. Gutya rero yababwira ngo amadrone yaje, za Sukoyi zaje, abasirikare baje, nta baba bahari, nta biriho mu by'ukuri, no dutero shoma tuno tw'amafuti kuko nta nicyo tugeraho. Ariko y'abakongomani babyumva bakabona abakongomani bari muri Amerika bari kubivuga ku ma YouTube, bari kugira Tshisekedi inama bamubwira bati bombarder nous allons récupérer
notre territoire n'ibindi kandi ntacyo bari gukora. Abari Kinshasa barishima, abari hehe bakishima. Ubundi ukuri gufitwe n'abaturage bari mu bice bigenzurwa na AFC M23. Genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Inzozi zibaye impamo, miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda, miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye. Ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha, gana Marshal Real Estate nona. Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Urugendo Online TV, namwe nshuti bakunzi ba Inside Rwanda Media TV. Tugeze mu mwanya mwiza, umwanya w'ikiganiro cyacu nkuko musanzwe mubimenyereye. Tugeze mu mwanya mwiza w'ikiganiro twabateguriye. Iki kiganiro cyacu kikaba kiri buze kugaruka ku bintu byinshi bitandukanye, turi buze kugenda tuganiramo, by'umwihariko turi buze kunyarukira muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tugenda tugaruka ku makuru akomeje kugenda ahavugwa. Muri rusange turi buze kugaruka ku nama iteganyijwe ku itariki 30 mu gihugu cy'Ubufaransa i Paris. Ni inama ikomeje kuvugisha amagambo menshi abaturage muri Kongo, kubera yuko mu bategerejwe kuzayitabira harimo Perezida Tshisekedi, Perezida Paul Kagame, numvisha n'amakuru avuga ko na Perezida w'u Burundi ashobora kuzaba hari, ndetse n'abandi bayobozi benshi batandukanye. Ariko by'umwihariko tugarutse muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bikomeje kuba bibi cyane, aho batifuza ko iyo nama Tshisekedi yazayitabira, bakifuza ko Tshisekedi ngo yazaderega akagira uwo yoherezayo, ariko ngo ntiyongere gusebera mu Bufaransa, ngo kuko Ubufaransa ntabwo bukiri inshuti na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ikindi kandi nanone turi buze kugaruka kuri Sylvain Ekenge, n'umuvugizi w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC. Akaba rero we mu by'ukuri yaratangaje ibintu bikomeje kugenda bitangaza abantu benshi, aho yavuze ko ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo atari urusengero hahandi ngo bagukubita urushyi mu musaya umwe warangiza ugatega n'ubundi. Oya, rero yabigarutseho ubwo yarabajijwe ku bijyanye n'intambara ikomeje kuba. Hari abavuga ko ngo FARDC cyangwa se leta ya Kinshasa ikomeje kurenga ku masezerano y'agahenge, hari n'abavuga ko AFC M23 nayo irenga ku masezerano y'agahenge, ariko bakavuga yuko ngo AFC M23 kavuga ko igabwaho ibitero na leta ya Kinshasa. Noneho igisirikare cya leta ya Kinshasa nacyo kikavuga ko kigabwaho ibitero na AFC M23. Noneho rero umunyamakuru yarabajije Sylvain Ekenge uko ari kubibona n'uburyo Kinshasa zabyitwaramo, avuga yuko Kinshasa nayo igomba kurasa uko byagenda kose, cyangwa se igomba gusubiza abayirwanya, kuko atari urusengero handi bakubita umuntu urushyi mu musaya agatega n'ubundi. Ikindi nababwira kandi ni inkuru yari yakomeje kugenda isakara mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, aho Wazalendo ndetse na FARDC bari batangiye kwigamba ngo bafashe ikibuga cy'indege cya Kavumu. Please, uretse no kuvuga ko bafashe ikibuga cy'indege cya Kavumu, nta nubwo bacyegereye. Ako nako kabanze gasobanuke. Uretse no gutekereza gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu, no kucyegera ntabwo bigeze bacyegera. Ibyo ngibyo byo mu byumve rwose, naho cyegereye ntabwo bigeze bakandagiza ikirenge. Icyo cyumvikane gityo. Ikindi nanone ngira ngo murabizi, mbere yuko na AFC M23 ifata bino bice bya za Goma na Bukavu, biriya bice byari biyobowe mu buryo budasanzwe, mu buryo bwa gisirikare. Icyo gihe rero hari amabwiriza amwe namwe yari yaragiye ashyirwaho, ku buryo nk'urugero nk'abamotari ntabwo icyo gihe bashoboraga kurenza saa 12 za nimugoroba bakiri mu kazi, kubera ingamba z'umutekano zari zarashyizweho. Aho AFC M23 ifatiye biriya bice bari barabashyiriyeho kugeza isaa 4 z'ijoro. Ariko ubu turi kuvugana kugeza uyu munota, noneho amategeko n'amabwiriza byahindutse, abamotari bazajya bakora kugeza isaa 6 z'ijoro. Murumva rero ko ibintu bikomeje kugenda bigenda neza, gahunda ziri kugenda zigaruka ku murongo, ibintu biri kugenda bisubira mu buryo mu bice byose bigenzurwa na AFC M23, ari nacyo kigomba kubahereza n'amahoro mu mutima, mukumva ko rwose aho AFC M23 ifite. Ntimwite ku bugambo muri kugenda mwumva, ntimwite ku nduru y'abakongomani, ntimwite ku bitero bya Kongo biri kuvugwa bidahari, rwose biri kubera mu birometero ijana. Aho muri kumva urugamba rubera hose ni mu birometero birenga ijana, kugira ngo ugere ahantu AFC M23 iri cyangwa se ubuyobozi bwayo buri. Ibyo ngibyo rero bigomba kumvikana neza cyane. Hano hari nini nkuru ivuga ko des avions cargo de l'armée belge ont quitté l'aéroport de Bujumbura hier, un pour diriger vers Lubumbashi. Bango hari indege ebyiri za gisirikare z'Ububirigi
zahagurutse ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ku munsi w'ejo hashize. Imwe yaganaga Lubumbashi. Ça fait des routes depuis quelques jours montre Bruxelles Kinshasa Lubumbashi Kindu. Ubwo numva ngo izi ndege nkuko bigaragara hano ku ikarita nanjye ndi kubona ku ngendo z'izo ndege za nyuma bigaragara yuko zavuye Bruxelles zikajya Kinshasa, zikava Kinshasa zikajya Lubumbashi, zikava Lubumbashi zijya Kindu. Urumva ko rero ibintu birakomeje kuba bibi cyane, cyangwa se ububirigi bukomeje kugaragara mu ntambara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikigaragara nuko ububirigi burahari. Naho muri Fizi igikomeje kwavugwa ni déplacement massif des habitants fuyant les affrontements entre des factions de Wazalendo à Kilembwe. Ahangaha rero tukira ahangaha n'ubundi no gusubiranamo kwabaye muri Sud Kivu. Au moins 4 morts dans des affrontements entre les factions de Yakutumba et de Ngoma Nzito à Fizi. Nukuvuga ngo rero ahangaha muri Fizi aba Wazalendo bo ku ruhande rwa William Yakutumba nabo kwa Ngoma Nzito kubera kutumvikana nabo aho bageze hose bararasana. Urabona ko n'umundi abagera kuri 4 bamaze gupfa ahangaha bitewe nuko gusubiranamo. Naho ya mvuma nshya ya Sovo la RDC yashinzwe na Joseph Kabila Kabange i Nairobi muri Kenya n'abandi bantu bari bitabiranye ibiganiro cyangwa se inama yashingiwemo iyi Sovo la RDC bamaze gutangaza ko bagiye gushyiraho ubunyamabanga bukuru bwa Sovo la RDC ndetse bagashyiraho n'andi mashami yayo hirya no hino muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri rusange rero ibi byose tugiye kubigarukaho muri kino kiganiro cyacu ku buryo burambuye. Baha ikaze muri kino kiganiro cyacu ku buryo burambuye, nibisanzwe muri kumwe nanjye Robert Sympathique Yandemye. Iki kiganiro cyacu ku buryo burambuye reka tugihere ku nama iteganyijwe mu ipari mu gihugu cy'u Bufaransa. Iyi nama ikabizahuriza hamwe abayobozi batandukanye ba hano ku mugabane wa Afrika ndetse no ku mugabane w'u Burayi. Reka mbabwire ko na Masadi Boulos nawe azaba hari n'abandi bayobozi bagiye batandukanye, hazaza n'abaturuka muri Qatar. Ngira ngo mwakomeje kumva amakuru akomeje kugenda ucicikana muri iyi minsi aho ubuyobozi bwa Qatar kubera na bwanashoye n'imari nanone muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Murabizi ko Tshisekedi arimo gushaka kugenda biguru ntege mu biganiro bya Doha muri Qatar. Ubu rero inyuma yo kugaragara nk'umuntu uri kugenda biguru ntege mu biganiro bya Doha muri Qatar, kandi ibiganiro bya Doha muri Qatar byuzuzanya n'ibiganiro n'amasezerano ya Washington, Tshisekedi ubu ngubu ari ku gitutu gikomeye cyane cyuko agomba kwemera ibiganiro bya Doha bigakomeza ndetse bikagera no ku musozo kandi amasezerano agasinywa. Tshisekedi rero yarashatse kwikamata arikomeza cyane, avuga ko ngo ashatse yabikomeza, yashaka ntabikomeza, ashatse yabibamo, yashaka ntabibemo, ariko mu by'ukuri uko nguko ntabwo ariko kwemera ibyo biganiro. Kandi nkuko nagiye nkomeza kubibabwira, biriya biganiro ntibishobora kuzahagarara. Nare amasezerano yasinywe ntabwo bashobora kuzayasinyira bavuge ngo birarangiye, oya. Ahubwo ikizabaho abantu bazakomeza kuyasinya haba ku bushake hataba no ku bushake. Nk'ubu ngubu baravuga ibijyanye n'ibiri mu masezerano ya Washington, ukuntu bigomba kujya bishyirwa mu bikorwa, gusenya FDLR, integration économique, ibyo byose leta ya Kinshasa ikagenda bigendamo gakeya. Mu kubigendamo gakeya igashyiraho amakondition ifite ibindi tegereje no kuzagira gute. Ibyo byose rero burya n'ubundi biragenda bikagaruka aribo bireba. Bikagaruka aribo bireba, bisaba ko hari ibyo banza gushyira mu bikorwa, hari ibyo banza gushyira ku murongo, ibintu bikaza bigenda bishyirwa ku murongo. Rero kubera yuko amasezerano yahereye Washington hakagira nandakomereza idoha muri Qatar, kandi bikaba bigomba kuzuzanya. Ibi biganiro by'ipari mu Bufaransa niyo mpamvu ko ari maze kwibabwira Masadi Boulos azaba ariyo, Qatar izaba iriyo, Kongo izaba iriyo, u Rwanda ruzaba ruriyo, African Union izaba iriyo. Abo bose bazaba ari kugira ngo bicare mu by'ukuri barebe iki kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo kandi barebe n'uburyo bagikemura. Kugenda biguru ntege rero kwa Kongo na Tshisekedi muri ibi bintu byabo nacyo ni ikintu ubu ngubu nyine abahuza bamaze guhagurukira. Kugeza ubwo hari intumwa zaturutse muri Qatar zitangira kuza kugerageza gukonvenka Tshisekedi bamubwira ko hari ukuntu agomba kwitwara nuko ibintu agomba kugerageza kubikemura. Ibi byose rero biracyategerejwe. Muri Kongo imbere rero akaba hari deba ivuga iti Tshisekedi azajya ipari mu Bufaransa cyangwa se ntabwo azajyayo. Ariko kuri Tshisekedi nka perezida yasabwe n'inzego nyinshi zitandukanye kuba yajya ipari muri ibyo biganiro. Ariko hakaza n'abandi bamubwira bati we Tshisekedi ushatse waderega, kubera yuko nugera ipari dufite amakuru yuko na perezida Paul Kagame nanone yatumiweyo. Kubera yatumiweyo rero ibintu perezida Paul Kagame avuga ni bya bindi ntibijya bihinduka, no murongo kandi koko nibyo. Ni ibintu bimwe u Rwanda
ruvuga kandi biri mu murongo umwe nuko bigomba kubahirizwa bigashyirwa mu bikorwa. Kongo rero nayo ifite ibindi ivuga yemera ariko idashyira mu bikorwa, cyangwa se sinzi ibibazo n'imbogamizi igenda ishaka kugaragaza igenda ihura nazo. Ibyo byose rero bituma habaho imbogamizi mu gusinya kw'amasezerano, ku buryo n'ibintu biragenda bikarangira abantu bagasigarana gahunda yo gufata ikaramu ngo bashyire umukono ku masezerano, bikarangira Tshisekedi akoresheje telefone agasaba delegasiyo ye kudasinya. Ubwo abantu bakomeza kwibaza batese nono Tshisekedi azasinya ryari, Tshisekedi azemera gusinya ryari? Ariko amakuru meza hari nayahe? Amakuru meza hari nuko Tshisekedi aherutse kwakira telefone iturutse muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yamusabaga ko uko byagenda kose inzira byacamo zose amasezerano agomba gusinywa, kandi agomba gusinywa vuba, ku buryo bahise banatanga deadline bitarenze ku itariki 13 z'ukwezi gutaha. Amasezerano ya Washington, abaperezida w'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byamaze gutangazwa ko bashobora kuzahurira Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagasinya ari amasezerano. Hakomeza kugaragara ikibazo rero cy'ukuntu noneho bazasinya ari amasezerano kandi Kongo ifite byinshi byo gushyira mu ngiro, ariko bigaragara yuko Kongo ngo ibigendamo biguru ntege. Ibyo rero ntabwo abahuza bari kubyihanganira, cyangwa se bari kuvuga barashaka ngo baze basinye, nibamara gusinya ibindi bibazo bizaza birebwaho nyuma, bizaza bikemurwa nabyo buhoro buhoro, dore ko n'ubundi nk'uko bikubiye mu masezerano buri kintu cyose gifite igihe cyacyo mu bikubiye mu masezerano, buri kimwe gifite igihe kizajya kigenda gikorerwa. Niyo mpamvu rero mu mikorerwe yabyo cyangwa se mu buryo bigomba gukorwamo n'ubundi ntibishobora kubera rimwe. Niyo mpamvu niba bishaka bazasinya, ibindi bisigara bishyirwa mu bikorwa, niba batanabishaka ntibazasinya. Ariko igihe hari nuko abahuza bo bari guteganya ko gusinya byo bigomba kuba. Uko bimeze kose rero mu gihe mu biganiro ari uko nguko ibintu bihagaze, noneho igisirikare cya Kongo cyo bimeze bite? Igisirikare cya Kongo ubu ngubu nta kindi kintu kiriho, nuko bari kuvuga ko bafunguye umuriro ku mirongo yose y'urugamba. Ibice byose ubu ngubu Kinshasa iravuga ko iri kurasa muri Nord Kivu, iri kurasa muri Sud Kivu, ahantu hose ngiri kurasa. Niyo makuru ahari, mwese muri kuyumva, kandi pe mu by'ukuri imirwanire ahari, bari kurasana. Ariko tugaruke muri kwa kuri dusanzwe tuvugisha cyadukoresha, uretse kwidoga gusa ngo bari kurasana no kuza bakakubwira gusa ngo harabari kwiremeta amaboko ya FARDC, no kuza bakakwereka amafoto ya satellite ngo dore ingabo ngo za FCM 23 ukuntu ngo ziri guhunga ngo ukuntu biri kugenda. Ni iki kindi muri kubona? Ese kuza bakabereka amafoto yo kuri satellite ngo nimurebe ukuntu ngo satellite ngo yerekanye ingabo za FCM 23 ngo ukuntu ziri kwiruka, ngo murebe ngo twafunguye imirwano za drone ziri gukora, za Sukhoi ziri gukora, ngo ku mirongo yose y'urugamba ngo ngubu FARDC ngo AFCM 23 ngo yatinye ibintu bimeze nabi. Nabonye ko kwari nabari gushaka kugerageza kubyemera. Yemwe murabyemera? Habaye iki? Reka mbabwije ukuri, mu by'ukuri imirongo yose nk'uko FARDC iri kubivuga, mu by'ukuri iri kurwana, iri kurasa. Ariko se iri kurasira he? Iri kugera kuki? Deja hari naho bari kubabwira ngo bari kurasa ari bo ubwabo bari gusubiranamo, ari Wazalendo ba Yakutumba n'abamuzito bari gusubiranamo, n'abangoma nzito bari gusubiranamo. Namwe nimwiyumvire uko bari kuvuga ngo bari kurasa. Guverineri wa Nord Kivu ari ruguru mu misozi, ari kwisurira abaturage, bari kugenda baganira bagira gute. Uwa Sud Kivu Bwangu ari kuganira, Patrick ari kuganira n'abaturage, ibintu bimeze neza. Umuganda uri gukorwa, abamotari bari gukora, abahinzi bari mu murima, ingendo zirakomeje, amahoro n'umutekano birahinda. Nta drone mu kirere kigenzurwa na FCM 23, nta Sukhoi mu kirere kigenzurwa na FCM 23. Iyo mirongo y'urugamba FARDC iri kuvuga niyo ruguru za Walikare mu birometero 200, n'ahandi mu misozi ya za Fizi, kuva za Fizi ugera Bukavu. Abaza aho hantu mugende mu mbarira ibirometero bihari uko bingana, n'ahantu kure cyane, handi no kuharenga ukaza kugera ahantu hari AFCM 23 byonyine ni ikibazo gikomeye cyane. Nanababwire ko ikirere cyaho AFCM 23 iyobora ntikivogerwa, nta ndege yagicaracaramo ku butaka, nta n'inyoni hari ya FARDC, ya Wazalendo, ya FDLR, ya FDNB n'abandi, wapi. Donc
ni wa munwa w'abakongomani ibyanyu by'amakabya ngo kabaye turi gukubita turababombarida Corneille Nangaa yapfuye Makenga turamurangiza Willy Ngoma turabakubita ku munwa gusa tu ugategereza ikiba wapi. Ntawahakanye ko mutari kurwana, ariko kwitwa ngo muri kurwana gusa harangiza hagasohoka amakuru avuga ngo AFC M23 yafashe utundi duce, kuko ibyo mwabirishahe. Igihe cyose FRDC, FDLR, FDNB n'abamerceneri bose, igihe cyose hagisohoka amakuru avuga ngo barwanye, ngo bari kurwana, bari gukoresha amadrone, ngo biri kugenda gute, ariko bikaba bitaratangazwa ko hari na santimetero imwe y'ubutaka bambuye AFC M23. Sha rwose pe muzakomeze murwane, ntiryari se mutarwanye. Babambuye Nord Kivu, babambuye Goma na Bukavu muri kurwana, barabasunika muri kurwana, muri ndamujya mu biganiro muri kurwana, na n'ubu ngubu muracyarwana. Ubu rero n'abari baraje kubafasha baritahiye, ngubu si bwo bavuga ngo ingufu zirahari. Oya, intambara ihari niyo ku munwa, niyo mu bitangazamakuru, niyo gukomeza kurengera Tshisekedi kugira ngo weakness ze zitagaragara. Ibi byose niba abanyamakuru n'abandi bagiye bishingira bari hariya batari n'abakongomani, ni abanyarwanda kabisa, baragiye bashinga amacano hariya ngo banga u Rwanda, banga n'ubuyobozi bw'u Rwanda, ngo bari ku ruhande rwa Kongo, ngo bagiye gufasha Kongo, ngo nibarangiza noneho ahasigaye ngo bagende bafashe Kongo kabisa, ngo bakureho Kagame, ngo bakure n'ubutegetsi bw'u Rwanda. Harabona rayimbonye Burayi bakoze inama, harabona rayimbonye Burayi bakoze inama. Ni inama yari yatumijwe n'umwana w'umuhungu ufite nk'imyaka 22-23 ya abana bari aho ngaho, bari kumwe na ba Byansi Beka, ngira ngo ba Byansi Samuel murabazi. Nawe disi nabonye nuko nyine na Byansi yihangane, nabonye yavuganye agahinda ngo nge ngo ntimubizi, ngo mperutse ngo gupfusha papa wanjye, ariko ngo murabizi ngo ntabwo nabonye ngo n'uburyo bwo kujya kumushyingura. Wowe na papa wawe yapfuye yaraguhebye, yarakwibagiwe, none ngo tugomba gukora ibishoboka byose ngo tukareba uburyo ngo tuzasubira iwacu, ngo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ngo kandi ngo tubifite uburenganzira. Byansi no kuri kw'Imana, Byansi uzasubizaho dread, nta kundi byagenda, kuko Byansi byanze nyine. Inama ririmo nk'abantu nka 38 cyangwa se 40 bari hariya, abana b'imyaka 20, harimo abasaza batatekereza no kurira mu ndege ngo bigarukire no mu Rwanda barebe nuko rusa. Baragiye bashuka bano bana baragenda, none bari kwangara mu Bubiligi, bari kwangara hehe, ntibazi iyo biva niyo bijya, niyo bari kuvuga gutyo gusa. Bamwe muri bo ntibazi n'ikinyarwanda, yewe nta kintu na kimwe bafite banaheraho, bari aho ngaho nyine gusa tu ni ukwigira. Ibyo rero ni ibintu biri aho ngaho uzareba, ahubwo bitabuza impara gucuranga. U Rwanda rurakataje kandi rukomeje kugera ku byiza. Ubwo rero ibyo byose turakomeza tubitege amaso. Sylvain Kenge rero akavuga ko igisirikare cya Kongo atari urusengero, hahandi ngo bagukubita urushyi mu musaya warangiza ugatega uwundi musaya. Ibi byose ni ku bitero bikomeje kugabwa kuri Kongo, ariko bakabaza Kongo igituma yo itagaba ibitero biri offensive, cyangwa se ngo ibashe gusubiza inyuma ibitero bya AFC M23, ndetse inabashe mu by'ukuri kwigarurira ibice yambuwe. Ibi byose rero barakomeza kuvuga yuko ngo nabo bakomeje kugaba ibitero, kandi ko ngo bafunguye imirongo y'urugamba ku mpande zose z'urugamba, bakaba biteguye ngo gukomeza kurwanya AFC M23, bakaba biteguye gusubirana ibi bice byose. FRDC rero n'abandi bafatanyije barimo FDLR na FDNB ngo bari tayari, ariko barayibidoze baridoga ngo bafashe ikibuga cy'indege cya Kavumu. Ikibuga cy'indege cya Kavumu bakiri kureho ibirometero birenga 100, ntibashobora no guhingukaho kiri, ntibashobora no guhingukaho kiri, ariko ibihuha gusa. Abakongomani n'umuntu w'abakongomani n'ibihuha, mupfana iki n'ibihuha koko? Ngo mwafashe ikibuga cy'indege cya Kavumu, uretse kugifata se basi mwanacyegereye, kucyegera gusa, kucyegera mwana désormais totalement sécurisé et placé sous la surveillance conjointe de nos voyantes forces armées et des unités d'autodéfense locales.
honneur et reconnaissance à nos FARDC ainsi qu'aux Wazalendo pour cette progression majeure dans la reconquête et la sécurisation du territoire national. Non, no 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 no. Wowe wabeshye yewe iki kibuga cy'indege habe no kucyegera n'ibirometero 50 uretse no kuvuga ngo bagifashe abazalendo ntibashobora no kugeraho kiri ku birometero 50 ijana. FARDC yo ntayihari kabisa. Uko niko kuri kwambaye ubusa. Ibi byose nanabitindaho gutekereza kuvuga ngo bafashe ikibuga cy'indege, ibyo byose nanabitindaho. N'ikirere cy'icyo kibuga kiri nta ndege ya Kongo ishobora kuhagera, ku butaka ntaho wamenera, keretse ari twaturara twagiye duhishayisha imbunda kakaza kakarasa umuntu umwe bagahita bakarangiza gutya. Ariko kuvuga ngo waje ugaba igitero ikavumu no mu birometero 50 ntibashobora kuhagera. Twagiye ikindi nababwiye nuko indege ebyiri zitwara imizigo za gisirikare z'Ububirigi ku munsi w'ejo zagurutse ku kibuga cy'indege cya Bujumbura zerekeza Lubumbashi. Biragaragara mu ngendo zikomeje gukora harimo urugendo rwa Brussels Kinshasa na Lubumbashi Kindu. Izi ndege rero zikomeje kuza zitwaye ibikoresho bya gisirikare. Ubwo no kuvuga ngo Ububirigi bwo bukomeje kumena ibikoresho bya gisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko ibyo ni bisanzwe kandi cyiza gihari, ibikoresho Ububirigi buzana burinda buzana ibindi ibyo bwazanye mbere ntacyo burakora. Namwe murabyumva, Ububirigi buzana ibikoresho bikarangira ntacyo bikoze, bukazana ibindi bikarangira ntacyo bikoze, bukazana n'ibindi. Ubwo nibi ngibi bizashira ntacyo bikoze. Ariko niyo babizanye abasirikare b'Ababirigi babaye abacanshuro nabo nibo babikoresha. Mwumvise ko bamwe bagiye babafata, abandi bamaze kubica, hari gihe kizagera nabo tukagenda tuberekwa. Iki gihari rero kugeza uyu munota nuko intambara nyine Ububirigi n'u Burundi bari gukorana cyane ku bijyanye n'ikibuga cy'indege n'amadrone. Ibyo byo birazwi, abantu bose barabizi. Igihari rero izi ndege nazo ubwo zakomereje za Kinshasa na za Kindu na za Lubumbashi kugira ngo harebwe mu by'ukuri uburyo bakomeza gutanga renfort. Ariko renfort yabo mu by'ukuri murabyumva namwe iri kugira ikikora ku birometero 100 uvuye mu duce tugenzurwa na AFC M23. Kuko murabizi abayobozi ba AFC M23 bari mu ngendo zitandukanye mu bice bigaruriye, bari kugenda bakora ibikorwa by'iterambere, bari kugenda baganiriza abaturage, bari kugenda bakora ibintu byinshi byiza cyane bigaragaza ko bo bakomeye ku muheto. Ikindi muri Fizi abaturage benshi bakomeje guhunga imirwano muri Kilembwe. Angara barakubwira ko abazalendo bo kwa Yakutumba ndetse n'abazalendo bo kwa Ngoma Nzito basubiranyemo baragenda bararasana karahava. Nyuma yo kurasana bane bahasize ubuzima. Kandi mwe mwumva iyo batubwiye ngo bane bahasize ubuzima, abo nabo baba babashije kutubwira bashobora no kuba ari 40 cyangwa 400, ariko basi bagatangaza bane. Kandi niba bakubwira ngo bane bapfuye nukurasana hagati y'impande ebyiri, bane bapfuye. Ese hapfuye bane nta numwe akomeretse? Kuko ntago batubwira ko hari numwe akomeretse hano. Abo bane bapfuye ntiyagira numwe ukomereka. Ibyo ngibyo namwe nyine mubyibwire mwumve ukuri. Bisobanuye ngo hari n'imirwano mujya mwumva bavuga ngo wazalendo barimo barwanya AFC M23 cyangwa se FARDC ngo barimo barwanya AFC M23 kandi ari bo ubwabo barimo kwirwanira hagati yabo. Ariko ibingi no mu biganiro by'ubushize nababwiye ukuntu abazalendo n'undi bo kwa Ngoma Nzito nabo kwa Yakutumba bari barwanya ubushize. Mbabwira ukuntu aba FARDC n'aba mayimayi nabo muri za Katanga bari barwanye. Mbabwira ukuntu nanone FARDC na wazalendo nabo bari basubiranyemo za Beni bakongera bakarasana. Iyo barasana batyo rero hapfa bamwe n'abandi benshi bagakomereka. Ibi ni ibintu byo kwitondera kandi buri wese akwiye kurwana. Iyo ntambara wavuga bajya bashora ngo bari gufata uduce cyangwa bagambire gufata uduce, ni bande bayigabye? Ntabwo babishobora aba bantu kuko nabo ubwabo ntibumvikana kuri uru rugamba. Oya, ntabwo bumvikana kuri uru rugamba. Kandi n'impamvu umuntu urugamba barugize mediatize cyane, leta ya Kinshasa yarugize mediatize, yahisemo kujya noneho mu bitangazamakuru ivuga ko iri ku rugamba, iri kurwana. Ariko icyo barwana nacyo
cyangwa icyo barwanira ukabona ntacyo bagaruje cyangwa inzinzi yabo ukayibura ukumva nta na karitsiye n'imwe bafata. Ni ukugira ngo bereke abaturage ba Kongo ko kuraje hari kandi ko imirwano ikomeje. Ariko ibi byose bakabikora kugira ngo mu rwego rwa politike Kinshasa ibyo Kinshasa igambiriye gukora imbere mu gihugu ibikore abaturage bishimye babona ko Tshisekedi ari mu kazi. Nimba ashaka guhindura itegeko nshinga n'uburenganzira bwabo, nta kuntu abaturage bashobora kumushyigikira muri uwo mugambi atari kubereka ko ari gushaka kugaruza ibice yafashe. Gutya rero yababwira ngo amadrone yaje, za Sukhoi zaje, abasirikare baje, nta baba bahari, nta biriho mu by'ukuri, ni udutero shuma tuno tw'amafuti kuko nta nicyo tugeraho. Ariko y'abakongomani babyumva bakabona abakongomani bari muri Amerika bari kubivuga ku ma YouTube, bari kugira Tshisekedi inama bamubwira bati bombarder nous allons récupérer notre territoire n'ibindi kandi ntacyo bari gukora. Abari Kinshasa barishima, abarihe bakishima. Ubundi ukuri gufitwe n'abaturage bari mu bice bigenzurwa na AFC M23. Nibo bazi neza ko bategereje ubutabazi buvuye kwa Tshisekedi bagaheba. Ni nabo bazi neza ko naho bari Tshisekedi none hataha basanga nta bushobozi afite bwo kuhagera. Ibyo ngibyo rero bo barabizi. Unabeshye wabeshya abaturage ba Kongo batari muri ibyo bice cyangwa bariyo za kure. Ariko abahari bo bazi kuri ko ntacyo Kongo iri gukora, nta kintu Kinshasa iri gukora. Bo barabizi neza kandi cyane. Dukomeje kandi nuko yamvuma iherutse gushingwa na Joseph Kabila Kabange n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi i Nairobi muri Kenya bise Sovora RDC cyangwa se Sovora République Démocratique du Congo. Ubu ngubu byamaze kwanzurwa ko bagiye gushyiraho Secretariat General cyangwa se n'ubunyamabanga bukuru, ndetse bagashyiraho n'ibyicaro mu bice bigiye bitandukanye bya Repubulika ya Demokarasi ya Congo kugira ngo mu by'ukuri babe ishyaka rikomeye kandi ryuzuye riri gukora ibintu byose kandi rikabikora mu mucyo. Ibyo byose rero nuko bimeze. AFC M23 mu bice igenzura yongeye kudohora kwa motari. Ubwo guverinoma ya Kinshasa ubwo bira bice byari bitarafatwa, umumotari ntiyarenzaga saa 12 ari gukora. AFC M23 imaze gufata bira bice kugeza ubu ngubu abamotari ntibarenzaga saa 4 z'ijoro. Ariko ubu ngubu byamaze gutangazwa kubera amahoro n'umutekano bihari, ari nabyo nababwiraga. Nta midugararo, nta mutekano muke bikanga, nta ibintu byose bimeze neza. Abamotari bababwiye ko bagomba gukora kugeza isaa 6 z'ijoro. Akazi kagomba gukomeza kugera saa 6 z'ijoro. None bari kubuza abantu guhagarika akazi saa 12, bakabuza abantu guhagarika akazi saa 4, bakababwira bati ni mukore kugeza saa 6 z'ijoro. Ni iki se icyo kizere kiravaye cyo kubwira abantu gukora? Ni ukubera yuko icyo kizere kirava kukuba umutekano hari kandi wizewe. Ibyo biterero bya za Kongo byo kwirirwa babika ba Colonel Nanga, kuko abantu babitse Colonel Nanga batabasha no kugaba igitero mu gice abereye umuyobozi, ariko baramubika ngo nabazalendo ngo bateze imodoka yiwe, ngo n'ubwana bwo bunyarugomo bwateze imodoka yiwe ngo burarasa. Nta nubwo ari FARDC sinabo bazalendo ngo nabanyarugomo ngo bari bateze imodoka ngo Colonel Nanga arimo ngo bararasa. Ariko Colonel Nanga yagenda muzi cortege abafite, tujye tuganira ibintu tubwizanye kuri. Iyo Colonel Nanga agenda aba bakongomani baba bashaka kwifatira abantu babeshya gutya, bazi cortege Colonel Nanga abafite, bazi uburinzi Colonel Nanga afite. Kuki kubeshya abakongomani biborohera cyane? Yewe nuko bimeze rero abamotari nabo ngubu bari kubyinira ku Rukoma za Goma na Bukavu kubera yuko igihe cyabo cy'akazi cyongerewe. Bakomeze rero bakorere amafaranga. Reka mbashimire cyane n'inshuti bakunzi ba Urugendo Online TV, namwe inshuti bakunzi ba Inside Rwanda Media TV. Tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu twabateguriye. Ibiganiro byacu nakagaruka, reka dukomeze tunabategurire ibindi biganiro bikurikiraho. Ngiye rero wari wabateguriye iki kiganiro kandi wanakibagezagaho nari Robert Sympathique Iyandemye. Reka mbifuza gukomeza kugira ibihe byiza, ibiganiro byacu nakagaruka. Mukomeze mugire ibihe byiza. Asante sana.